Igor Kuzmanović, kajakaš, rafter, dajakaš, sve u jednom. Čovjek koji je na kraju, evo prije nekoliko dana, dosanjao svoj dječački san. Možemo li to tako reći, Igore? Može se reći, ali to ipak onako, karijera je tekla tim tokom, osvajale se medalje i izdizalo se i raslo i jednostavno osvojilo se sve, pogotovo na rafting sceni gdje smo i evropski i svjetski prvaci i pobjednici evropskih i svjetskih kupova. Pa prije samog tog raftinga kolega Dragan Babić i ja smo našli put do medalje na svjetskom kupu kroz kanu dvosjed. Jednostavno gledalo se šta je realno, gdje se može, gdje ne može. Kajak je toliko teška tvrđava za osvojiti jer velike su tu ulaganja i svjetske sile tu suvereno vladaju, ogroman je broj takmičara. Moralo se čekati od ovih godina da se negdje dođe i do samog domaćinstva takvog jednog prvenstva i da se iskoristi ta prednost domaće staze i uz puno rada, jako puno rada od januara po 2 treninga dnevno, po koji dan i 3 treninga dnevno i to je bilo dovoljno tek za ovu bronzu. Prvu medalju u kajak sportu na svjetskim prvenstvima, koliko ja znam. Tako da sam ja taj tu svoj neki krug zatvorio sa tom medaljom, kako sam najavio i na početku priprema, kad sam vidio da niti je kajak dobar za taj nastup, niti sam ja još u dovoljno dobroj formi, džabati domaća staza, to sve mora da se popne na dovoljan nivo jer dolazi svjetska elita. I naravno, kad sam se, što kaže, razjaukao, nisam našao dobar način za pronalazak sponzora, to je gotovo danas nemoguće na našim prostorima. Napravio sam video koji sam napravio sa svim medaljama osvojenim u karijeri, preko društvenih mreža došao do te dovoljnog publiciteta i ono što sam ja najviše dužan, zahvaliti se svim sponzorima i svim prijateljima koji su na taj video reagovali i došli da pomognu i na donatorskoj večeri i direktno uplatama. Dođem do novog kajaka, nove opreme i kažem kroz kakav sistem treninga sam prošao i za ta neka 4 mjeseca čak 10 kg svukao, što je u kajaku prije svega presudno. Nema šanse da u višku kilograma napraviš dobar rezultat. I eto, kažem, ta bronza, pored takvih imena na svjetskoj sceni koji su stvarno odziv na ovom prvenstvu bio ogroman, bilo je preko 50 takmičara u master kategoriji, čak je došlo i do podjele u više tih kategorija. Ja, da sad nabrajam imena, javnosti našoj ne znači puno, ali stvarno ljudi kroz svoju karijeru koji su bili svjetski prvaci i non stop u top 10 u svijetu, ostali su neki iza mene i ja sam prezadovoljan i samo mogu reći još jedno veliko hvala svim ljudima koji su pomogli u, što kažeš, istvarenju ovog sna. Nemam više nekih želja po pitanju ti nekih medalja, jer kažem jedino sad da promijenim sport. Odavno već sam sa plivačima u tim nekim plivačkim vodama, jako zanimljivo i preporučujem naravno svima plivanje kao bazični sport, jako lijepo, ali Vrbas je još u venama, teško je to promijeniti. Vrbas još u venama, pred nama je Evropsko prvenstvo u raftingu, tu je i slalom, tu je i sprint, tu je RX, tu je mix kategorija, nekoliko, što kažu, ljudi ozbiljno računa na tebe. Blaga katastrofa. Nisam vjerovao jer kad sam se odlučio za ovaj napad na svjetsku kajaku, naravno mislio sam branimo titulu evropskog prvaka u raftingu, svakako je trenirati, zašto ne bi spremio i kajak. I naravno da je, pošto je prije, na 10-ak dana je svjetsko u kajaku, počeo sam sa pripremama u kajaku već od januara i naravno paklen proces priprema i tako da sam tek jučer se uhvatio rafting vesla i zamislio poslije toliko veslanja nabijem žulj od rafting vesla, ne 1, 2, evo ih 3, tako da nije isto definitivno i već samo sjedenje u raftingu je hendikep, tako da tu ćemo biti u hendikepu. Ja jesam maksimalno fizički spreman, ali nije jednostavno isto samo sjedenje i veslanje. Vidit ćemo, imamo mi bazu dobru, tu će Igor Student da preuzme taj moj teret u 2 discipline sigurno,
a možda i u 3, vidjet ćemo, ja sam možda planiran za slalom. Ove godine nakon ujedinjenja federacija imamo promjenu da nema više spust discipline gdje smo mi bili možda i najbolji. To je još jedan hendikep, naravno dolazak Rusa poslije dugo vremena, Francuzi, Italijani, jako puno reprezentacija koje su stvarno top u svjetskom raftingu dolaze i nama je sad tu da branimo čast, domaća staza i sve. Biće teško, došli su i novi čamci na koje mi nismo navikli, ono što govorim, jedna smo od težih reprezentacija, a došli su sa mali čamčići i normalno da je njihova nosivost manja, teška ekipa, ogroman hendikep. Nećemo se žaliti, polako, sačekajmo prvi dan, brusimo formu tu i nova izmjena je tu, još jedna disciplina, miks. Tu ćemo sa curama iz kanjona pokušati da ukombinujemo nešto da se i na toj disciplini domognemo medalje. Opet kažem, bit će teško jer konkurencija žešća nego ikad do sada. Na kraju, poruka za sve one klinice koji tek sad planiraju poslije ovog intervjua ili razmišljaju sjesti u kajak čamac ili u raft čamac. Da. Šta im poručiti? Kakvu kažu posluku podati? Posluku podati. Ja već sam im par puta poručio, možda je ovo bolja prilika, vidjet će se češće. Vidjeli su me da sam najviše trenirao na Vrbasu za ovo vrijeme. Kažem, bilo je dana i sa 3 treninga dnevno, znači ne 3 treninga sedmično, 3 treninga dnevno gdje sam odradio i trčanje i veslanje i teretanu u jednom danu. Sa ovo godina to malo ko može izdržati i došlo je tu na mjesec dana pred sam nastup, provalio se bruh, znači herniju da dobiješ na tako sreća. To je bilo u teretani i nije uticalo toliko na veslanje. Sjedenje u kajaku srećom moglo se izdržati. Ja ne sjećam se da sam vidio da su ovi momci toliko trenirali, ne da nisu, nego dokazalo je to izborna trka gdje sam ja zabilježio bolji rezultat i od naših juniora i seniora i svih, što znači momci treba raditi. Treba raditi, nisu to 3 treninga sedmično, nego dnevno, da bi se došlo do svjetske medalje. Tako da žao mi je što je propuštena prilika domaće staze da se domognemo i boljih rezultata, ali to je jednostavno izgleda, ne znam šta je bio prioritet organizatora, da li sama organizacija, da li je to odnijelo teret i veslačima, našim kajakašima, ali evo, sad sam prošao i tu fazu, vrlo dobro znam o čemu pričam, znači treba raditi kao i u svemu i rad će donijeti rezultat, što evo dokazujem i u ovim godinama. 1% talent, sve ostalo rad i samo rad. Rad, puno rada, ja sam se žrtvovao maksimalno i opet kažem, bez pomoći ovih prijatelja koji su pomogli da se domognem i reprezentativne opreme i sa svojim nivom iskustva i sreća ove fizičke spreme, to je ta formula.